Uyu munsi wa none isi ituwe n'abaturage basagaho gato miliyari 8, aho buri muturage wese afite icyiciro cy'ubukungu abarizwamo. Uyu munsi wa none rero mbazaniye urutonde rw'abaherwe 10 bafite amafaranga menshi kurusha abandi mu isi muri uyu mwaka wa 2026. Iki kiganiro giteguwe na Noh Kadafi, aho mujye kugikurikira kuri chaîne ya Noh Kadafi Official. Bashishikariza gukora subscribe, abatarayikora mugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho mu bambere, ubundi ukibuka gukora like, ugatanga comment ndetse ukanasharinga iki kiganiro ku nshuti zawe, ku bantu bose ushaka kwifuza ko bamenya aya makuru. Bahaye ikaze muri iki kiganiro, nimucikwe. Elon Musk akubye inshuro 3 umukurikiye ku rutonde rw'abafite amafaranga menshi ku isi. Kuwa 3 Werurwe 2026 nibwo Forbes magazine yashyize hanze urutonde rw'abatunze amafaranga menshi ku isi kurusha abandi. Batunze miliyari 21 by'amadolari y'Amerika. Ni amafaranga yiyongereye cyane kuko hiyongereyeho miliyari 4,000 by'amadolari y'Amerika ugereranyije n'umwaka ushize wa 2025. Ni urutonde Forbes magazine ikora buri mwaka, ndetse urwa 2026 rwagaragaje ko abantu 3,428 babarirwa za miliyari z'amadolari y'Amerika. Bigaragaza ko hiyongereyeho abantu 400 ugereranyije n'umwaka ushize wa 2025. Twihuse rero ku mwanya wa mbere n'urutonde rwacu turahasanga umugabo witwa Elon Musk. Elon Musk niwe wongeye kugaruka ku mwanya wa mbere mu batunze amafaranga menshi ku isi muri uyu mwaka wa 2026, abarirwa miliyari 839 z'amadolari y'Amerika. Ubutunzi bw'uyu munyemari washinze Tesla ikora imodoka z'amashanyarazi n'ikigo cy'ibyogajuru cya SpaceX bwikubye hafi kabiri, kuko umwaka ushize yabarirwa miliyari 497 z'amadolari y'Amerika. Musk w'imyaka 54 akubye hafi inshuro 3 Larry Page na Sergey Brin bari mu bashinze Google. Ku mwanya wa kabiri twihuse cyane turahasanga Larry Page. Larry Page niwe ukurikira Musk, abarirwa miliyari 257 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari mu bashinze Google. Twihuse cyane ku mwanya wa gatatu turahasanga Sergey Brin. Sergey Brin niwe usangwa ku mwanya wa gatatu nk'utunze amafaranga menshi kurusha abandi ku isi mu mwaka wa 2026, abarirwa miliyari 237 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo nawe akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ni umwe mu bashinze Google. Ku mwanya wa kane turahasanga Jeff Bezos. Jeff Bezos niwe uri ku mwanya wa kane nk'utunze amafaranga menshi kurusha abandi ku isi mu mwaka wa 2026, aho abarirwa miliyari 224 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinze Amazon, rumwe mu mbuga nkoranyambaga zicuruza kuri internet. Amazon yaje no kubyara ibindi bigo nka Amazon Prime igurisha ifatabuguzi ryo kureba filime. Si ibi gusa, kuko anafite ikigo cy'ibyogajuru cyitwa Blue Origin. Twihuse cyane ku mwanya wa gatanu turahasanga Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg niwe uri ku mwanya wa gatanu nk'utunze amafaranga menshi kurusha abandi mu isi mu mwaka wa 2026, abarirwa miliyari 222 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo nawe akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinze Meta ibarizwamo Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger na Threads. Ku mwanya wa gatandatu twihuse cyane turahasanga Larry Ellison, umuvandimwe wa Larry Page. Larry Ellison ari ku mwanya wa gatandatu mu batunze amafaranga menshi ku isi mu mwaka wa 2026, aho abarirwa miliyari 190 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinze Oracle, kimwe mu bigo bikomeye bicuruza porogaramu za mudasobwa n'ibijyana nazo nk'ububiko bw'amakuru n'ibifasha kuyarinda n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.
Ku mwanya wa karindwi twihuse cyane turahasanga Bernard Arnault. Bernard Arnault ari ku mwanya wa karindwi mu batunze amafaranga menshi kurusha abandi ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2026, aho abarirwa miliyari 171 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo we rero sasa akomoka mu Bufaransa, atunze ubutunzi bwe abukomora kuri LVMH icuruza imyenda y'igiciro cyo hejuru ya Louis Vuitton hamwe na Monte Hennessy icuruza imivinyo n'inzoga. Ku mwanya wa 8 twihuse turahasanga Jensen Huang. Jensen Huang ari ku mwanya wa 8 mu batunze amafaranga menshi kurusha abandi mu isi mwaka wa 2026, aho we abarirwa miliyari 154 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo akomoka muri Taiwan ariko afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutunzi bwe abukomora kuri NVIDIA, ikigo gikora chips zitandukanye. Chips ni utwuma duto dukora nk'ubwonko bwa mudasobwa, telefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Dufasha ibikoresho by'ikoranabuhanga gusesengura no gutunganya amakuru no gufata ibyemezo. Nitwo dutuma mudasobwa cyangwa telefoni bimenya icyo gukora iyo ukanze cyangwa ukoze ahantu runaka. Ku mwanya wa 9 twihuse tugana no ku musozo turahasanga Warren Buffett. Warren Buffett ari ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abatunze amafaranga menshi ku isi kurusha abandi mu mwaka wa 2026, aho we abarirwa miliyari 149 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutunzi bwe abukomora kuri Berkshire Hathaway, ikigo cyashoye imari mu bigo bikomeye birimo iby'indege nka NetJet, Apple, Bank of America, Coca-Cola no mu bitunganya ibyo kurya nka Kraft Heinz. Ku mwanya wa nyuma dusoza kugira ngo twigire no mu tundi turimo turahasanga umusaza Amancio Ortega. Amancio Ortega ari ku mwanya wa 10 mu batunze amafaranga menshi kurusha abandi mu isi mu mwaka wa 2026, aho abarirwa miliyari 148 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo akomoka muri Espagne. Ubutunzi bwe abukomora kuri Zara, uruganda rukomeye mu gutunganya imideri, imyenda, inkweto n'ibikapu by'agaciro kari hejuru. Ndabashimiye cyane rero mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Ndabashishikariza gukora subscribe mugafungura inzogera kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi. Birasaba ko mukora share, mwibuke no gukora kuri like kugira ngo imibare izamuke. Ndabashimiye rero, ndabakunda kandi mbahaye ikaze no mu bindi biganiro by'ubutaha. Bye.